Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Hi vuya nakambe ku fana na kambi yo wa ivi kuma hiti hi vuya nakambe a xigazini. Okay, ni mavukela xifumo aka Xitsonga Beat Show a va ya nhunguni madyambu with MTJ, Mgewu the Junior, Mgewu tikatara, Mgewu wa kambi, Mgewu swichoro xa ku swi tele ngopfu. Ka siku ra namuntlha hi tlanga risimu ra Nkhensi. Antinda ku i Nkhensi. N'wamajavula u ni tekele nuno. Risimu leri nga tlangiwa hi Prince Ranga the producer, leri nga humelerisiwa hi nkulu wa munhu President Mayengani. Na vona va kona laha xikarhinyana ka risimu. Se hi tlanga risimu leri ra Santume n'wananga va teke Santume yo mi kona. Episode mani leyi 35 ye a ni tshembi a ni tshembi. Yes, sir.
a hi tlangeni marimi. Xitsonganini. Vuyisani Nkhensi. Limpopo poison is back. No go mfano. Oye faka ugenelewa. Mama jamala shini tekele nina. Miraiti. Yale wako.
ku se Nkhensi mara hi ta hi ndlela mhaka leyi N'wamajavula xi ni tekeli nuna mo hi vona ku mikateko uni N'wamajavula xi ni tekele nuno mikateko uni tekele nuno N'wamajavula xi ni tekele nuno mikateko uni tekele nuno Santume n'wananga va teke Matiwana. Ada yimbelela shongi man ana ichenye tivaka mati yale episode ta Xitsonga Beat Show hi Nkhensi ku va mi voneni subscribe bani mi like mi share mi nyika maxaka hi ku komba ku Xitsonga ni xi hlayisile danko